Bueno, tuwete na bere kurumira mubango yuwako kia Jumatatu tariki 26 February 2024. Tuwete turu tariri siasa cia weekend ndene ya Meru na ndene ya Kenya. Na tukiambiria na Meru ntuku yoro ni kurare na tongeria ntere cia mitungu. Atongere babarari munini wa gavana mutuma twethinkia Seneta wa Meru Kathuri Murungi, Chief of Staff Nchambo Mbithi na kiru ariro ni mantu igi siasa cia Meru. Baba ingi baba batongere barabara kiri karoke uni bararomba Seneta Kathuri arota kuromba itikio gavana Kathuri no wate muye no aromba itikira kio ndomba kwenda ndene ya Kenya. Ne kinya kumenerwo kwa mirandire witu na mbere ndene county ya Meru ni kuronekanire Seneta akiwa mbesira cia World Fund cia nenkaniro kiri MTF ni thini tia Meru bonene. Kathuri Murungi nethirite akithomethiana kuma different parts of the county thai nethirite maybe oversight thirikari nikakubanga kuromba etiko gavana mwaka wa 2027 because bonga Seneta ndene ya county ya Meru bonde ni baromba etitibio gavana niyo trend maybe ile county ya Meru thai rukoro rwaretu na liaison officer kiri county assembly ya Meru runguro bisi ya Seneta Kathuri Murungi bwana Kaime na Kaime akethia tutariria i campaign bakuringa ya mwaka wa 2027 nikie tumbethirite baitwa ntubo kama takabuyo kama uta kana abakurutira mu Meru nguyaranira batukulukira 40188 namba yetu SMS to live kuri Facebook to live kuri YouTube kidra nkithoma ntumiri chegura twitira mbere na mubango yo. Karibu sana bwana Kaime. Thank you. Yes. Sana Mutembei mbere manu ntuba kungwata ugeni kirigaru iji ya Weru mbuke ojora nkwira Weru is an international media ngwira gwa mono rira tugushare knowledge na amiru betu ni untu to a great extent ibaba ingi mono bara ya information para batene yo gukurukira baugwi. I'm privileged kwithura ndi ajuju na ukethwa kurwo tutekete for the first time inibita wa KAIMENYI kinoti kuma Central Imenti ya Bothuguchi West. Well na muritingugi ndene ya ofisi ya Seneta wa Meru Seneta Kathuri Murungi na ora niwe deputy speaker ndene ya mbunge ya Senate. So ni buge actually utino siasa etirambiria it is not yet there. Ukiwa siasa etambire siasa Kaime mtumererie twa campaigns chitirambiria na kuringana na bautwi na from where I sit na kuringana na Seneta Kathuri Murungi kuri na mwanya jua gitara yangugi na gitara siasa na kie katiba kuri na gitarira ritha rinenkanirira kuringa campaign pogecho agaiti na rari kire kuthira twaringa kura ni gitara kurita gweta kurita ngugi. Unfortunately butumba kurita ngugi bukiri completely nonto lero kurita ngugi no inkwera go kaire information kunengera mwananchi. Information is part of oversight como informi mbie kuendelea ipati kuthithia oversight. So kiakwa activities ira chikweta na mbere ndene ya Meru kutecho monkatha ii mpomba ku construct chire activities cha 2027 nonto kethera ni mochemene ja juria na Seneta barali igoro irari Thanksgiving service ya kanisa ya PCA na kabaretete ku join a Kristo bara kenda betho bagichokia nkatho amwe nabo nonto bamawega jara Murungu athithite ja maingi countenance of them. So it's nothing to do with the 2027 lakini kila Seneta araugire we netekenie na power of the people, the will of the people nonto kinya Biblia yonga ni ugambu nteko menya kedani Biblia kana ni senkere gechonko that the will of the people is the will of God. So weka araugire egitare akinya na kinya thaiji no etete na mbere kuthikira antu uge bwao antu ba Meru para ba munenkere kura ali Seneta wa Meru barenda Seneta Kathuri Murungi ethera ari muntu kari atia ariro aithero akiromba gitikiriku. So moving forward wenda bwawe atena inya ya kuga nkaromba gitikina nonto gitete kiawe gitete kia Meru Meru ni baba kamwira atiri ogwa Kathuri ura twagutega turono kibwiro twike president ndera gutumira migambo yawe yongwa bamwira twika president watethirwe na bakuga kageta na aruria atwega makira gatonya ate karombe gitiga president bamwira twika deputy president he is also ready bamwira twika governor ai tayari completely bamwira twika senator ringi sawa
let me ask you, Kaime, because kire history ya Meru, bonko mtu wa seneta, yorombetete byo governor. Si Kiraitu Murungi, na seneta wa Meru, arombetika governor. Yes. Mheshimiwa Mithika Linturi, na seneta, arombetika governor. And now, Kaduri, signs akuonania no ndombetike. Why should we maybe think Kaduri ni different from other leaders, baraba ete senators, where trombetike governor? Na oni nkejo kaya context eu yonga wekira could it be that ne Ameru baugaga uga watwika senator, then the progressive election sira chikeja atoko promote wete karombe geteke governor? It could be the truth. No tweke kuthwa ne Ameru na baba ugaga watwika senator wetu tugukuthoma bwa gatwono karia ate ori senator, then tugu promote wete na bwa mbere uguo kuga no kuthwa kuri uma. But then let me tell you this, I think ikitomi discussion ya Kadhuri kuromba geteke governor prominent na inya, in fact ite Kadhuri mwe pushete ni anto bangi forces from especially forces ira chithirite chikirwaganwe for very long yanga Kadhuri yanga 2027 ya kwenda yanga ambi wataka kira kiotoma push that kind of a narrative is the fact that Senator Kadhuri Murungi na approve it kwithurari Muriti Ongugi. Let me ask you this, teo kuita Kaime, but now mutongeri kwa nantu bomo sukumete arombete fulani narrative ya kisiasa ya kwaria kuoni antu teo ni kwenda ni antu bakwenda kuromba. Martin Mori kiongozi ni kinyawe ni afisa kile ofisi ya Seneta. Nedrita isambaza narrative isa na akiwa Kadhuri Murungi for 2027 antu bare ari on behalf of who? Well, betekeria buge kinyawe ni ningwa as an individual. Yeah. Inkwenda mono Senator Kadhuri Murungi aromba geteke governor as an individual. Yes. Listen to me carefully. De Mumeru oni na bwakwa inkwenda mono nuntu integete ndo na atiri twamunenkere geteke senator geteke na resources na akomba gwita guchwa resources kuma kiri kuringaringa iga leka umaroye antu ba Meru bakunda nuntu narua tohana ndene ya Meru more than even 130 twitite school katesi ya Senator Kadhuri Murungi twana tutirari na wirigiro bo gwita school. In fact kinya uga we mukuje ndio kinya nyombeje iri yeto nkwe wale mwana utitite school bando. It is true. Agechwa gairo formula gwita chukuru na riu tukweja riu nkwe wali yeto riu kwina tongeria baba ingede ne Ameru nikyo ntu atathuganye kunengera bau bangi ino ntu nakuona gutena wirigiro bo mwana ojo akona uteithio bweta chukuru tiga gukurukira Kadhuri Murungi. So niki yakwa oni ndeka imenyo kenoti inkwenda mono Kadhuri Murungi aromba geteke governor nonto ke inkuona na approve it beyond reasonable doubt that guchwa resources kwawe ko manage resources you na go implement resources you cheta guitangukende ya community na kumba kwithura ere agautishain anyone else that I've thought about. So mbuge lere ya Martin Mori kiongozi ako push that narrative tega go push on behalf of the senator kago push ya Mumeru kwithira wa giteka gakona mind ire akona ekebwira gutwika governor ndene ya Meru ne mind iwe very sober mind ire akona rojo na okay tukothora zona something ya koni ya Meru nuntu narua Ameru kaba kurira orva MTF utenguge inda kweje example nande ndakarere nkiugaga anto bona ja muchetho ndirathiurukire ndene Ameru ndethira kinya weta timau kinya weta mawa kinya weta mutindo jojo tojo kangangi weta nkubu karagita cia kuthithia barabara kachipaki cia anto betu ba Meru para bagurira karagita ciao be contractors na ambi maroli we roli mwejiri tatu ichigweta gutura materials yenthea ki private anto para kwa ka private lakini karagita cia kuinjanjira ndosa grinder maybe shovel chonde kachipaki watajarwa nkubu urethira ukaigwa inya uga wengwa gisympathize na antu betu ba Meru nuntu contractors ba Meru kutigi ntu bena kiria kugwirirwa nuntu mbecha cietu ira ciejere ndene ya Meru ira cibate kuthajikirize ya njira antu achinenkerwa roko contractors beta kuthithia barabara cietere kuikwa kire MTF ni national government ringi mbecha ciumire national government cieja county-ini antu atu ija twisambasa Meru baitha bena mbecha mibuko yao wakamata kaire na kiondo ciachokwa Nairobi maybe for whatever reason I may not be aware. Bwana Mutembe imbetikiria mbere Mumeru personally oni ndigwa mpumiete ndio kuma abothu go west
ndi kuthiuruka bothu guchuesti ntuko iu cionthe iu ndethirwa ndi nturene na agu gutikajira kinya kamwe ka bothu guchuesti karenjo ni MTF weja kiri muturi wetu Ntima West kuru tujira twiri tutatu twinji pando tutirekirwa maram ngori atiri katwi antu ba bothu guchuesti tutea Meru ya Meru bau bangi kenda gutwika maybe nte kumenya karagiteri kwa nturene fulani ni untu bari isonyereku ntirere wikiriterie iriku gutumirwa but I can tell you karagita ira chire Meru cia MTF chigatumirwa kwenja barabara chietu chikajukia nkurukie miaka iri kenda chitungania Meru County whereas local contractors barabara Meru bari ingine nkerwa njira iu inyo kathiuruka akio gitaka karagita iri park ndene ya towns chietu you can be sure kuti want monkatha igi tethirwa kigagua impact ya kwenja barabara lakini Meru tethirwa ina becha cia kamaturo cia Nairobi ringi Meru etethirwa ina barabara cia kungana nuntu MTF ikenja tujira na araba koirwo etire na ju nuntu iba ko manipulate iyenthea na ikietu ngutikanira na MCAs thirikari ya gavana Kawira Mwangasa au ekinya ninenkerwe itemized budget. Now, but today I came out ya itemized budgets, kind of program-based budget. I was talking to someone yesterday, didn't disclose it today, but aduwa Seneta Kaduri Murungi nationally, atiumba kulobira Meru yona maendeleo ra kubatere. I an example wa either impeachment ichilere last year. The deputy speaker could not even lobby 5 senators. Baraba kiombo mo supports ukulukia rwa impeachments na hakikishirete ya Meru hii kifika huko Senate nkandil neo. So should we maybe conclude Senator at influential at national level na nyaka na kiroteka gavana atiomba kulobi? My friend Berema notion yeu yira advised nuntu kunengerwa giteke and deputy speaker wa mbunge jonto ya Senate. It is not a simple issue. Tekira mutu omba gutweka deputy speaker. I can tell you out of senators born the barabara Kenya kuti senate otendirimaga gutweka deputy speaker, gutweka majority leader, gutweka speaker, gutwe wao otendirimaga. The kintu kiambera kile kibatera gukwira kathuri na ije korobi. Ikwithirwa kia ombete kujukia gite kiu kia deputy speaker na akomba gukimanage. In fact ukamutaka kinya ale mbunge akirane proceedings cia mbunge, you can tell this man is a sober leader na into murume okomenya ina yetete rojo. Number 2, betekiria mbere mutano babo u kante komenya ndi mutano baba kai mwaro baba. Yes. O rathugana in that notion Berema Senator ataitaji kurobi kenda gavana maybe impeachment itathuru. It needed not to do that. Nunto meya jarea athithetie jachiona na yawasi. So kire mtu ukwenda kuona Meru ikarite bwega ataitaji kwithirwa robitwo kenda ato support. Aitaji gutega uma kia Meru barenda gukarate. Turenda Meru ithirwa i county ikariate. You know, I'm trying to ask myself this question. Governor utina makosa agaikwa Senate lobbying ikathithwa. Does it mean kabatere kwengwa? So ikeja kutho no tuge ari kana then the same case ne batere gukarika Meru. Number 2 betekiria buga atiri kuri mistake ene na mono Meru baba ingi bora irwa egitari ule impeachment na ikiato mbona impeachment yeu ne agirite kwithiro ereo egitari ule impeachment kiri senators 47 bara baringaga kura delegations 47 senators 20 ibaringirite a Meru kura kwenda kurekebisha Meru na gavana ana anto baba ingi bora irwa ni that fact 20 senators iba supported impeachment era 20. So kire 20 eu ingwetikia nio muntu uri akuria balemero kurobe patano kethiri Robin then gutumairwa ugotiga gutega patano. Look at the 20 pedra ba korobetwe ni 20 ba robetwe kethiri kurobe kukuthithagwa, of which I do not agree with the language ya kutumira the term robbing. There is nothing to do with robbing. Kethira muntu ka atitie na mtu soba nuntu rire oringirwo kura uri senator wa county yaku irrespective of county riko wikiri wale uri defend on devolution, you need not to be robbing against or pro something. Ogwo ritaji gutega facts ni riko gavana Kawira Mwangasa ibas konde tempecha kukurukira njira ira chaugi na kinya na arua senators batauga muntu ura atari tempecha
ni impeachment tu bakwachire EACC buge kauga ethera mbechiri chenyangite kana itenyangite of course you have to tigire ene bakauga bobongwa but at the same time senators batauga if miss report yeje yari before the assembly yari wrong kana yari baugere yake itoka certified copy so the content could be true monkada hiji the EACC gatwira nteto yu na ndini atakwenda kuga bwana Mutembei narrative ya kuga Seneta Kathuri Murungi atiumba korobe resources kwa Meru is ill motive na ni tu ya kumaraini yitoria mutongeria. I can tell you this, Leader President William Ruto arare Meru athiuruka kona cionthe cia Meru, Seneta Kathuri Murungi apurite ro inene muno kiri kwajikisha michemani yere gutuika successful na president ya go save time yawe kiri schedule yawe ona time ya kuja Meru kenda baraunchi mirandi kiri every constituency na kinyaba dhidi follow up ya mirandi ira yenderete at the same time kwajikisha ba wiki president kiri kona cia Meru bamuoni challenges ire kwa Meru bena cio atekethwe nyume kura no ri rwijara kurukirite. So I can tell you kethra kuthithia robbing kuri mtungi omba kuthithia robbing dene ya Meru ni Seneta Kathuri Murungi na the fact that yanenkeri giti kia seneta giti na resources na kumba guchwa resources akanenkera ana full scholarship mwana omwe kwita national school dagwirira ajo areja more than 120,000. You know I'm directly involved in the activity. Mwana omwe kwita national school na bali national school ana baba inge baka mama mwana omwe kwita extra county school almost across fika chiri hata ni tu kidogo sana mwana omwe full scholarship eu na leo ndalerio imbecha tia tamu emwe na shopping na seneta ara bale agaira mwaka jujuri na shopping na uniform na akabike chukuru na next year akabale roringi na akijuka yana bangi next year but one the same enderete is a progressive activity tha hiji tukwaria nte komenya kethra weru ni raere kiri speech yawe ari nara mitungu na araugire na arare ome etite kuromba resources nkuruki na Meru ibago expect ndawa chiejete kumana na Seneta Kathuri Murungi weta beyond the call of duty weta kuchwa resources kinya kino government organizations partners barabe wiringo partner na Meru kenda bona Meru ibakalete bweka. So I can tell you when it comes to robbing na kuchwa resources kote mtu chinda Kathuri. Let me ask you this kire ndiunga ya president irarari Meru bena muneni wawe DP Gachagua nonekanire ukatha Seneta Kathuri Murungi bunene naramwirete akaurie senators juu wa Murang'a Seneta wa Nyeri abere ibamisite barabara ya kuthira bari disciplined kiri kulobe mirandi na kwandress thirikari. Is it a way that kinya thirikari neko groom senator utuika governor wa Meru 2027? Ntekwenda kuga ye kana rekethera president na deputy awaka ba groom senator, but I wish they are doing. I wish nonto bakatha kaba komu guru me arira yare yo mwaka bunene me kulinga na uni since he is the right man to be bakatha kaba komu groom, then it is the best for the Meru people. Number 2, deputy president kwa acknowledge that is Seneta Kathuri Murungi. Number 1 is super. Number 2, na kumba kwa utishaini ba ubange ba gweterwe kire kurobe resources na kinya kire guchumbura thirikari nonto bwanto bawe kiwi gento Meru papa tari kuthaba gikaira tiki nonto Seneta Kathuri Murungi ti muntu ogweta gukira atega bikega babange bare bire wabithira riu anto bakuba tigwa bakariu imuntu ogarake ba pressure Ameru ba turingire kura ba tunengere nonto bagitumi giki na mbuge ba utu turi Ameru ketha kuri muntu ungi tubatere gukaria na go support na inya Seneta Kathuri Murungi nonto athugana iria Meru rukiri thasta no goro. Everything he does it for the Meru people. Kwithirwa akiumagara every now and then weta guchwa resources nonto bantu betu gugia seneta ki katiba i oversight legislation na kwithirwa ari defend our devolution ichio nene buru jaja jangi ja legislation bimbi jareja oke manto jojo jathato akarie devolution athi the oversight na achoke a represent yanto bawe
na ngugi unaitete bwa kandene ya mbunge na iketuminya Meru resources ira chikuma ke national government chikija ke county government kachietete na mbere chikiongereka. Okay. Na kinya beyond mbechira chikuma ke national government iro rito kuga nande through kama Shinani Foundation ageta kuromba mbecha cha kuthomithiana nuntu atena bursaries cia thirikari akeja kuthomithiana through kama Shinani Foundation ageta guchwa mbecha cha kureta ndawa cibitari cietu nuntu cibitari cia Meru ketha kwithine ngi chiene era nene ne kwaga ndawa. A serious problem that we have in Meru. Aka identify a problem instead of ubering around kuringa getuma nambi bara bakiara yanga ndokochi yao ageta guchwa ndawa na akachireta na very soon Ameru bakanywa ndawa wengwa na araugire goro muchemanio na ara mitungu. But kuna crisis between Council of Governors na national governments na ntubo mantu ya ugibobo mwiri kana health. COG barua thirikari nene ke kwendo capture departments ya health na ibubi atumirinya bara weta kre launch ya mantu ya kubangira CHPs bara barendene ya county bagoro bakare ya 5000 per month no tubongwira ba utetheria kuruta ndene ya matura. Could there be rukuru ruya wa affect bonene health no kimenya at the moment health ni crumbled kapsa ndene thirikari cha county. Oni bitekiria bugi atiri governors bara baingi kaba prove te bate komba kugwatira department iyo gibamba mwere. By the way department ira nene bru governors bane kana ira ya ndivoverwe ni department yo gibamba mwere ukateka sectors ira tunacho dene economy ira chidara chi pivotal ikithomo number 2 ni ugimamba mwere na ugimamba mwere burandi vo babureja kiri county governments kiri miaka eu devolution twethora turi nayo governors bara bakurukite baba ingi na kinya light nao bara bakalirite ite baba ingi ba approve it health is a serious problem to them kiri me manage na ukeja if issues tia KEMSA na ndawa na ambina business anything to go by icha gukwira something needs to be done. Well mbuge at the same time nte kwangiri totally na at the national government ge kwenda ku capture department yo gima bombiri for any reason but you know ugateka county ya Meru kuri gita KEMSA eri kuginya etene kanina ndawa kaire Meru nuntu bwa marandu na marandu jaria imbecha chiomba kulewa imbecha cia batere kulewa na chinyu ndawa chinyu ni antu ba Meru lakini wetoka ethera thirikari for whatever reason I don't know ibakalira na mbecha cia KEMSA batekurea at the same time batekumba kuita out of their way beta guchwa njira ingi cia kureta ndawa cibitari ketheri bora manero na KEMSA kidogo you know sometimes kutho uyu mutongeri kwenda assembly turu nyaka ujanja kidogo yes no tuge KEMSA nio authorized kureta ndawa legally na binambi but kwena njira ingi beyond you tukwana na metho nuntu riu nari tukuga seneta na arari ome korobi ndawa na wengwa confirm na letete ndawa ndene Meru te KEMSA retete ni antu bange bachitaniritie you know rira ngavana anenkerwe kanya anenkerwe power ya antu bawe delegated power ya antu bawe pamwira na ndi ugwe thithia bunde na power yetu bura bunde bumbikika provided you do this and this and this kira katibe provided antu betu bete chibitali bone ndawa we do not care whatever you do we just care kuona ndawa chiri chibitali issues wingi yuchijana na mantu jau ithina chiaku. Right. Deputy Governor Mutumantu I think ya kiara last week aure Meru niti nyuma muno ke mantu ya beti na mbere au governor na rewita kia thone kia retreat ya national government nteretse na Naivasha ikwari na kongamano ya SEREP ya governors wa Mount Kenya kinya governor Meru atetire kiri muchairman yu yokubangira economy ya Mount Kenya and DG awa we ukia kwithira governor nyana mu facilitate no hete michemanio neu aheto kubiria Meru akaretera Meru bila bingi bikwairwa thirikari ingi cia county through the national government and akawa kuria wita kwa governor ki michemanio ikuona ne Meru ihatiwa nyuma muno ki mantu ya witi na mbere. How do you feel about this? Which is true. Na ito karite tukira Meru several times that
kimwe kira gigutuma governors baba batu surrounded ba support kawira too much. Name the counties surrounding us akwichi onde ba support kawira Mwangasa. Reason ire anene ire gutuma ba mu support barenda wali media muntu utekomba korobi resources. Muntu uteta president netene several times na nteto iji twachiugire kuma rira president ejirere ambere buru egembe wosetirare the very first time muchemeno jo president jo ambere jo jo Thanksgiving service jo mawa na governor arafiru kwa tendi muchemeno jo na turera Meru be warned nuntu governor kulega kwa tendi muchemeno ye president including Juju radhi to national government stakeholders bonde ibarale kuna MPs utongerie bwao council of governors na governor alega kwa tendi caucus ya Mount Kenya leaders ni ra chairman na governors para chairman governor alega kwa tendi discussions ira chithithagwa kiri michemani ye kuri mantu jatumba kwa arua kiri boardrooms kuri mantu jatumba kwa arua kiri o mantu jarara patere kwa arigwa umiskiri muchemano jira president ya interact na anto baba muchemano jajojo jora diteto jo atongeria bonde jo gwita ko evaluate achievements cha thirikari ya UDA kiri mwaka juju mwe ni governor arabatere kuthwa kibera ira mirandi yetu ya Meru ira mingine gwamite au ni onteto igwa abatere kugira but then she is nowhere to be seen. Meru is continuously losing na tano chia na ro chia baraba tuthiurukite bakinginaga vira Meru irengengeni na ike tumba kwenda tuendelea na that incompetency the incompetent governor ethro no wori gitine kenda bo riu ate kuoneka iroba kujukia kanya ga kwira president president yethana ejite na kandamu ara governor aringi menya kwina ndamu ijiri ithatu akauga imwe nije gwakwa bari ibajukire chionde so gutiko ka Kenya Meru bwana Mutembei Meru iri thinene na tukaturia marutu ira mwathani Murungu na tutethie tutikathirie miaka eji 5 na rukorumu nuntu tuketho tu wasted 5 years 5 years tiringitethia Meru igatuika better county. Meru county irari mbere kuraja muno kiri counties iri tuthiurukite by the economically speaking county iri tuthiurukite ira nyingi tirari nyuma yetu but these 5 years chiomba gutuma Meru igachoka nyuma ya county iri tuthiurukite kuraja gukui na kuraja tutikarori cover na ndakwira ethera KMTF is anything to go by athikiria betu na ubale nturene para batororetie thai ntuku ingi inderera ntu betu bana abo tujuesti ngabera uni kuligara ibabu sometimes ukona bukiringa mpe ati nuntu bukona barabara ni njipo na TV ne barabara ewondi ingi ninji indi uko barabara ere ogwitira ithuki monka ngare abukuga bwaira na mugongo kenda bwitira ku imbi gatuma ugo wita kuringa mpe nuntu bwa kuona murandi TV ne na gwaku ithinene ori antu awithro kendi man power belongs to the people antu betu babatere kwambire kuria rais power ne yao kapande regitirite antu baba badingiri kura power pande regitira ngavana power pambirie kumwitia development na kumwira atiri tukunoga ikuona mantu TV ne jarete nturene gwetu na ndiru twambirie kuja celebrate barabara ekwera mpana no ya thithuri ngejaja mpagino rinji barabara yu ni thithitwe but provided na hare uni ko perfect gutira tongwa na there is no improvement ni personality ndomba ko celebrate ko thura nkiona mantu TV for what reason but kaime before that kinyono batu kudro kemenya I heard a certain leader say kuinjiro barabara wiki ronda wa sibitari mwana kuthira akithoma school mwana inchi te privilege yako bwithuri mutongeria ni right yawe na aringire kura na mbeche ire chikuma ki national government ichi yako mwithira so barabara so utubatu mbera celebrate no ntunu rambe njira barabara kana no ntunu rambe kirenda wa sibitari kana no ntunu mwana na kuthoma kirasini it is my right ya muringi okura do something extra demi celebrate ite and mbeche iri kuma ki national government na rikigyo kwira athikiria betu atiri baije power ni yao na intobi bakuthithirwa nabio ti simo kwewa ti privilege iraiti yaku kwenjirwa njira nuntu mbecha chirio cha thirikari budget ire ya almost 14 billion iraiti yaku kwakirwa irati BCD ne county government gwikirwa mwalimu ECD ku iraiti yaku uri mwana inchi kwethirwa wina cibitari na ndawa ina rigitani bakungana intobi ubitio ugoko kuruzi nuntu mbecha cha gwita ngugeu ititengi orindi na tiarega gwita ngugeu achiyirwe
kana chichoke kiri national government. It is a very big loss. Kule manto jaira mwananchi abatere kwathura na ajuju. Resources ira Seneta Kathuri Murungi agutumira kuthomithia ana baba kuthomithia ndene ya Meru gukurukira kama Mashinani Foundation i guochia takwawe wewe ngwa akagita sehemu ya kinyamu cha rajuri onaga na akaromba achore bawe na partners bangi kuma ome akapool resources amwe ageta kuthomithiana mbechi yu arengereka gwita guchichwa chitenge chithomithia mwana te the same na mbechi iria cha county government mbechi cha county government every year kinya thaiji budgeting process yenderete tugikinya June budget ya Meru ikethere gukurukia kurita gugikithe mwaka juju ngijwejete so Meru ipapatere kuthoba kimenyaga atiri mbechi iria ciao chitengi kiri budget ira iti yao i tax ira wona ugo tugiti mucharene tax ira tukugitwa kiri maguta tax ira tukugitwa inya twagura kirato gya giki tax ira tukugitwa kiri mantu ja jonde ja kwendelea ndene ya Kenya monka bwatu mabwata president Sakayo tax ira twinde tukuria nyo iwe kweja kiri bauti no tubatere kwitura nyo ngugi so the moment tax iwe titete ngugi it is a very big loss kiri Mumeru so Mumeru kethera na kuri mtu tubatere ku celebrate na inya mono Seneta Kathuri Murungi no twali chwa resources chiteo resources gote no chitengi kweta nyo iketo ndatumira rieto kuringa ringa iga riuma rochi no ntwana no circumstances iga retiuma mbio we ukilukira mutambo wa Facebook ni kuona Pius Kuboya riwa MTF is a big scam, we expect nothing out of it. Kwena Silas Sibras riwa MTF is performing, politicians will not tell you all this. Jackson Mudhuri riwa MTF is a big scam within our great county, but it is public knowledge we elected an incompetent leader who is short of ideas. Fidencio Mwendaka were talking too much as if Kathuri is so special. Unachunga tu kazi yako 2027 na iko mbali, time will tell. Na Jackson Mudhuri akawarenge mbele ya KAIMENYI nkwenda kuona senator wetu na nkwenda kuona neate ya right nkwenda kuona na atendea ubatubwa ende no batubwa kwa renwe right kwena the silver riwa mugeni honorable Kathuri Murungi alianguka time kawira alishinda Senate. Well you know kule bantu atuba bengi batere yakwa Seneta Kathuri Murungi to wikitie kawira Mwangasa Senate ne MCAs ne bobe ne impeachment na by extension buka kane Meru ene impeachment nonto MCAs bara bathuri ne Meru so rera betere Senate na impeachment na kinyare yali ingi bakaroeta kethara bakaroeta na kinyare yali ingi county ingi karoeta te senators baikaji impeachment. In fact impeachment etithithairwa Senate I'm from muthikirio wetu well impeachment etithithairwa Senate impeachment ethiraira ge county assembly kira Senate yethairwa yitite gutega i process ya impeachment ri ni ethithitwo bwega threshold ya impeachment ne kinyanirite kethris ne kinyanirite kethana ithitwo bwega bakanye mtu kethana ta kinyanirite bakamuchokia wana ba biased nuntu agenda kandi sometimes no karajo e superior nkurukia sheria kipindi gekendelea. Jackson Mudhuri agura Kathuri and lobbied enough. He was shortchanged by our cousins from Mount Kenya West, our betrayers. Ebu ni migambo yawe ni Mumeru. Yeah. Na hali justified kuthugania uwa kuthugania. Yeah. Na itu ugire ajo TV na ajo gatano chiabo betu. Taba twendete. It was clear. Ibo baregere Meru ikarabwega na ndio kwira reason as to why atano chiaba tenda Meru ikarabwega. Bakwenda Meru yendelea gwita na mbere twina incompetent governor. Simply ikwithirwa ate kumba korobe resources, ikwithirwa ate kumba inya ko defend the little resources tia at disposal. Na bo barenda kwithirwa nibo to resources tura kidogo turingi ja Meru bakataira tunde tugeta kwao Meru bakirusa. In fact, if MTF is anything to go by, na ndera muthikiria wetu karagite uchi ntore neku ndio wetawaririe Mumeru Kimeru ndereba uwo metithite Kimeru ombire thiraga kwaririe Kimeru ndio wetawaririe ndereba warorie we gutura maram na ukwenu kuga barabara ichi kwenjwa mwaririe Kimeru uigwe thiraga kwaririe Kimeru. My question is ndereba Meru bakaragita
ndereba Meru pa marori jau ja barabara ingugire ko bakurita kenda twithira atano chibo bakwenja barabara ndene ya Meru tugeta county ne chiao tona antu baba ingi bakwenja barabara kwetu iba utu tukurus na inda kwirira ju kairi mutembei mbecha chia umandene ya National Assembly chia ya county ne ngugi yachio te kuthirira akikire kuthithia njira kethiri chia barabara jonto yu chia njira ngugi te kuthithia akinjira beju chibatere guchoka chigatigwa chikithiuruka na ndene ya Meru tunenkere aroko contractor ngugi local contractor u maybe athithie subcontract a subcontract kethira nenkero barabara no a subcontract akanengera mtu umwe ya kundos unge buge kungirend unge kutura maram no unge kutandika antu bangi bana bakona kakugiki kawika mtu umwe no ethro contractor leo nenkero ngugi buge nyate na rori etaga kombore oki mtu ngire ne Meru mbecha chikathiurukana weja withire nturene rwarie rure rukwinu anturene tutina mbecha rutithura rureo nuntu kwina cash flow lakini narua MTF ikinja barabara mbecha ile chionde chiabatere kuja Meru chieterekire antu bangi na iketumia antu bara bakwenda bari gwirwo muno thayu twina muntu uwote kuomba uwote kuthuganya Meru ikethiro ri na ruju nwe bakwenda nkuruki nuntu kiribo the more Meru loses the better for them nuntu they are gaining what Meru is losing bechi MTF chikamatiro cheta Nairobi utiro chikaroja kiba utukairi kachietire bururu na economy ya Meru itengiru kega endelea gushirinki nuntu becha chieto chietere gukuria antu bangi yoro chamba mbele chief of staff akiaria rente chemitungo arawire siasa chithire tikiringo Meru mno pakiro Meru batumirite mbesa bothuku au otiro ICC batumire mbesa bothuku control of budgets atawa kwina utumiri bwa mbesa auditor general atawa kwina thine au narrative kureto Meru eti thirikari account no utumira mbesa bothuku so kuringana nawe Meru no utumira mbesa roko batire but babu no ntupo siasa cienu you cannot see it anja babithe ari muritingugi wa ICC kana wa control of budget kana wa auditor general muritingo obicine governor so definitely I can defend the governor no tire akarauga barahe undiriable anyway but I can tell you county government ya Meru ina magamba ja maingi ja kamama kiri ICC ja maingi in fact last year yake ndatigirite bena magamba almost 42 ja ICC na magamba ja ukajenderete uthithanga wote na meya no ugageta muntu kwairia no weigwo thitangi kurio kwina ka connection mari kire manto jagu kuthuganirwa inya tha wi muthuganirwa katu by time ndeto uba kwaria let's just give it time you know te papa gatwira utino bara utino report chirauma cia kuga ibatumirite mbecha buthuku lakini kethero likana last year report ya control of budget by the end of the year absorption rate ya budgetary allocation ya Meru in terms of development ya very poor eu yonkaki nindekete mbere gukwira report ile inge chiejete tikethwa china thina but let's give it time tekwenda kwariria manto jatira uma there is time for that katutigire ene ngugi yao but mutembe Meru na menya atiri the absence of smoke does not necessarily mean there is no fire. The absence of smoke kwaga toi te indicator ya kuga gutena mwanki somewhere. Well, mwanki no jutho juke kana na juke tho kuringana na rumuri rwa gwakana rira twathoma chemistry secondary itwera wa kwina non luminous frame then toi etingia na ria kwina luminous toi ekaingia na ndi gatwira Meru kwaga toi teja kuga gutena mwanki imwanki jutho juingi okay mwanki juingi toi etioneka be patient the relevant departments cia thirikari chitwe report yu nchamba mbithi ya kwenda kwethia ne yakwejana yes for now ndenda kumutigira au well now Seneta yoro akiare kirisiri kiri gathering wirari terese mitungu na arachokerie MCs nkatho no ntubu kubangira Meru ira tuita itemized budget
but still chief of staff na araure bethirite baitu mais budgets na utimbecha chithiriti kiura na partite ngura kubatere but now seneta na insisted wa besi ba located kiri wondi mwanya that is the way to go kenda mbeta Meru iritoboya iritithungu boya na governor atiwe na besa aki cia kuruta ngui kiri obisi we kana cia comment no obisi we aki the rest of the money chite green development untubura record ni DG akiwa kwanza ba promise it ya Meru 100 million per want yes. Every year so arere MCA ginya for the ubutiete ongezeni ifike 100. Is this kapa coincide MCAs against the governor? Actually take over insight. Take insight MCAs. Yeah. Governor athiurukire na kibau akitara mathabu jawe no wengo watara riu atara budget ya Meru ya 12 billion. Na aru ali governor ni 14 billion. So kulinga na mathabu jawe no nage gita riu o want ne buja kwithirwa ina mirand ya 100 million. So uwonaga mirand ne kubwira kwithirwa ero ya 100 billion. Ni MCAs kukurukira budget babatere ku make sure ba go prove it is possible. Pamunenkere mirand he mentioned it and I want to tell you this. Nchamba bethe na kuga batere gutumira itemized budget. This time round MCAs you know however governor aregete kwiganwa nabo completely na aregete kwitaniria nabo ngugeba mutethia kurita ngugia perform bena tools inyinge chire at their disposal na mechanisms inyinge cha gutethia Meru including budget ere mwechio ko make sure that kiri budget yeu bagekira it is not just itemized, it is also project based o project ikanemwa na rietore yayo kethira ne barabara ekerwa atiri barabara kuma Kirogine weta mimbi nte komenyeje tonye getau I want to give antumire barabara cheto cherami kenda Meru bero oran kuga barabara mimbi ekuma Getembene gwita Katheri Getembene Katheri maybe Kithogo Kithirone barabara eu bamenenkere milioni fulani cia kuinjwa cia kuongravel cia kundos ketha ku no dosing yekuthithwa paka ameafika eu specific project kenda kinya bakija kuthithia oversight paka thinga ta the specific project or want toto ya project ira chikirikire budget eja toto ya 100 million kintu kiu kigatethia Meru na inya sana na kinyambe chiuchi kuoneka chia kwenyangia all over no I can tell you for free becha chia Meru ichi kwenyanga seriously wara kuretiri kabecha tuka koroma kabecha becha Meru ichi kwenyanga seriously becha uchi Meru chirio chia kwita chikenyanga irwa everywhere chure becha chita kiri project yongwa Meru etakathingate project yawe mwananchi ule orinto na ndenda kuromba wananchi ba Meru during public participation ya budget yeje itobumireni inya wogo rega kumira kiri public participation ukethirwo ri mweya na mwanya jwaku koro Biblia yuga kegwa na kuro bahingirwa ome yanja ome antura Meru umira kiri public participation wete kauge atiri chukuru ere gwaku kiras kia ECDE ikirenkerwa mbechi ngana ojo kenda kia complete barabara ewe kwewe gukuriria na inya that particular njira uminemu na rietore ayo umeonte barabara itawa Kirogine no monka barabara itho na beginning na ending kende ito barabara uminemu na ara yambitie na uwe kuthirira bumembecha kiri public participation MCA na bobete mbunge pa make sure bagotokurukiria budget e itemized buriko pou leo kuma au kinya twingwa riu tukomba kuria ngavana MCA betu ibatu ikirire project fulani kire budget ya tanu tutera thithia project eu no tuituje project eu twanenkanire na nekiro kire budget the moment in budget ekuruka karium whether she rakes it or not Meru bakona mirandi ikithithika no tuthinere reo you know gavana ethetia ka area Meru for 5 years na makope miringeti na ng'ombe emwe miaka 5 ethire no menya antu bakamu celebrate nuntu antu ibachi airirie well tukunengero ng'ombe iwinge we do not care na mbe chichi yao so nuntu natwi
at least itukwelewa imbie kuendelea na imbie expectant katu inform Meru what is supposed to happen. Ameru iba umirekere public participation bekere project chiao kere budget MCA bete bunge bakurukia budget yeu ere itemized ere project based gavana areka ko implement ri wali tuteta twena kiureke ko muria. So kaimekire ADP ira kolokiro ni bunge ya county last week ibaritire mwe ya mibango ya governor beta parliament baruta mubango yontu ya uribo ng'ombe na weya ni bubu wa ng'ombe mopa needy family. Don't you feel maybe Kenya MCs ba abakwenda kuangaratania governor because kiri manifesto ya maybe governor na apangite kwa na ng'ombe and then MCs bakwya bakuruta ng'ombe kana live animals kiri budget ye. How do you feel? Ndo ya MCs na governor kathira kwa tuka MCs bakudictate budget ye kana IDP mwaka yo ibati kwethera kariyo. Bere bagutina ndo katikati ka MCs na governor. O mtu naita ngugia wewe. Tote kuitaji bedora bali you know siasa is not a band of roses. Tendwa no MCs baba tere kuthithio ng'ombe ubekire budget nene thangikitie Meru gwatuika ndawa cibitari teri kanwa barabara teri kanwa MTF igakama mbeca cionde ciite waandikani bwa ECDE is a challenge na aru ndagitari bateng'ani Meru kuinya dispensaries ciaki kire thirikari nthiru citarugurwo monka na aru nuntu bwa kwaga ariti ngugi na manto jau jate kuthuganirwa governor nuntu wekira kuthuganiria ena mbeca cia kweja ng'ombe after all ena reason ye kumureta nturene gutiki ntuki kiega aretete ing'ombe aretete teka kuga ng'ombe te njega lakini ng'ombe ya ngiri 20 ya ngiri 10 ya ngiri 30 itume murandi ya milioni 50 juririe itume baisigiri ya damu ya kwa kienyeji nuntu after all gante tanturene ere baisigiri na ng'ombe mo na bandi ngirempe itume gavana atikarweta muchemeno jo president gweta kurobe resources after all gante baikiria ng'ombe na nombe bakandingira ankwenda mbi ugeta mathuganio ne jakawira mwangaza ate kuthugania buru ite cross mathuganio ne jawe murandi joka stand at test of time guteju kinya jumwe arathuganirie murandi bajojo na biojo ibetu pakeja bajothire barire guteju mbonie jumwe juriko guteju kinya jumwe mwaka juju mojo athira governor na bwawe arathugania unombe deneta ngaka market ekojura ngekira kaburo ngamiaka ntara ekurubeto paketa kwenderia ku atireta athugania nombe teneta ngeta cibitari je kithongo ngamiaka x-ray unit yenjeru ngamiaka maybe theater njeru na ngamikira equipments maybe mbakira mochari kena cibitari ire kinyanira atireta athugania vocational training centers cietu imbichi kwende njeru kenda vocational training centers ici citia kiwango kingi atireta athuganira cibia icindi biria biatigi nya bimwe biatigi thirikari nere kurukire buru ya mwaka jwa ungi nya tigejera thira atireta athuganira cibu biga complete weta atireta athugan yani project bajojo na biojo ibetu na nde batu generation yeje turio bakeja ba mithirio you know for example na nde tukauga thirikari Uhuru Kenyatta kinyeka kingia kurikanirwa Meru Meru wonde nyoro gachiaro miaka 72 ekeja thira bypass yeu ekothiuruka ndene Meru agatarairwa kerwa yathithirwe gitara president Uhuru Kenyatta thirikari Kibaki kinya tukaga kingia kurikana bagatarairwa bakerwa materundi ambere tue gitara Moi eja Kibaki Uhuru athirikiria bagatarairwa bakerwa barabara eji ya kuma Gitimbine gweta Kithongo gweta Katheri gweta igeta kumira Nkubu igeta Monkainya Chogoria yathithirwe gitara president Kibaki ndetaririo u kugeria kuonia mwananchi murandi jugo standi test ye gita murandi te batu tukarira akitirio bya kiubie to bya narua imurandi nyarujo na oke mbwawe njega ikwepito bwega mbwawe kanyu we barabara narua inyu baraba keja rujo inyu baraba keja inya miaka 70 keja Pedre mbwawe we kenyunya kwa eu nio mirandi retuma mwananchi athura thirikari na the moment governor atiromba kuthithia murandi jaju kutibia kuthithia bururu she was even better if she was not there nonto mwanya jo akuna menya well
no tuge ng'ombe geta yetete family ira ikirwe lakini kulima mwapo wikiro ng'ombe bakongerwa thina ya kwi family monte kwenda gukutine na lakini ni eri TV ni Ameru beta bakalifae baikirwe ng'ombe mukuru body differently mwekuru the same body differently na bakunengerwa ng'ombe na ningachuria ng'ombe jiri antu babotira abambe cha kwandika muntu kumenyera ng'ombe iji uroka menyera ng'ombe iji mukuru imwekuru kana nuka abateithia kumenyera ng'ombe iji ithina wabongera kaba inyo ringi jukia girie kana ugachikira sector fulani ira bomba gwita beta bakaromba bagachiambiriria ka biashara karia antu baba bomba kumaninji balibo tirazima ithuru ng'ombe niyo yomba kubateithia kuri project yenye baringi thithia neka abateithia uturone bwao rather than kubongera thina igurure thina ingi. So because of time nkwenda at least twina 2 minutes to mantu ya arimo ba ECD thirikari ni rambiririe wiki arimo boberu kire skuru different na itrone South Imment chiari bakiandamana bakiwa arimo ora batwire kuritana skuru yu ibarare kwa absorbed thirikari ya county paretro antu bangi baberu na batitikiria the new teachers betakire skuru chio as long as baraba tora kuritana skuru batranda kwa thirikari ya county still grade PA county assembly nekuluketie thirikari yandika at least 300 ECD teachers untu bobo akinyanira ate because kwena challenge yu batu asiari mwarimu no tutwire kure yao iturenda andikwa akure akwandikwa. What is happening? You know, moving forward kambuge unite kwenda kwariria baba bakurukite nuntu no Ameru pau ba postetwe bakethwa baumite kungi ndingiaria differently pando teka dissatisfied i program yu uri thithitwe but for the sake of kwethwa kinya bau baikitwe ni Ameru I want to leave it at that point lakini MCAs bakurukitie program wingi ya kuandika aritan 300 jene Ameru. Moving forward MCAs bagwitia bakurukia sheria ndene ya assembly ya guchange formula ire gutumirwa kiri wandikani kiri recruitment na wandikani especially kiri ECDs ECD teachers interviews titege kuthithirwa antu amwe ni county public service board. County public service board ikithithia interviews ne thithia interviews across per school. In that way interview ethithirwa you know TSC ndenda kwejana that example bere nkokurudi au TSC kurigita rimwe kinyiria gwatuika ibakuria rais aritani bare andikwa kuma where batari evenly distributed. So TSC ya change ya formula ra batumaire kwandikanira that time kiri divisions na districts that time para change kuratuika interviews chikathithwa ni school of course gitarira kwa naandika ntumire tu marito jaja leo kenda ntea confused sub county director wa education bakethwa bareo na CSO bakethwa bareo lakini interview ikathithirwa chukuru kethira ni chukuru assuming weru ichukuru nerenda mwalimu wa Kiswahili interview ya mwalimu wa Kiswahili na applications chikathithwa kuma chukuru that particular school. So rira interview ethithirwe nturene aria considerations cia mbere mantu bairi eu chikomba gutekwa number 2 bukomba guteka kinya urabe qualified bungana na ibure mitire kirindika kuma kuraja ene bongo beja au kenda botana kwirie rengi ene ibobo kethira. So kiwi kia mbere kira kibatere guchange kiri recruitment ya ECD igatiga kuthithirwa county ne nuntu level ya transparency lewe kuthithwa ni public service board pachingirite ndene Ameru level ya transparency it is very down na iri poor na iketo mi trust ikaura kire Ameru. So kenda turi gain trust interviews na recruitment process yeu nite mashinani bururu. In that way mwalimu ore okuritana kaku akomba kwa more considered nkuruki yabweta kubagirira antu from I don't know where bukabaikiri. Now time is up. How parting shot yaku bwana Kaimekire Mumero rotutikirite rukiro rwari bere Mumero uramenyerete kumira all is not lost, there is hope. Katurombe murungu nkuruki ete nambere kunenkera atongere beto wisdom
na muno nkuruki ete na mbere gutethia Meru kwa United nkuruki Mumeru turi Mumeru umwe 3 diatrics but one person one Meru tukarekeria tuja kuganwa na misingi ya nara tumite angoju mimenti oju mutigania oju mwigembe we are one people common denominator yetu ikwithira turi antu ba Meru. Let us celebrate kwithira tukiaragia migambo ira twaragia thiomi mwanya mwanya lakini twi the same people to focus kire unity yetu ya Meru tutethie Meru ku move hatua yewe ingi next but together twetikanirie never again Meru should sink kire utongereja bubu pote na mwerekeo. Thank you bwana Kaimeni natuko na kanya kwa kwarania na thikirie beto na kinya Meru na Kenya Bondera bare ni boy mutega natuko na batu kiri mupango yoku kya kuri tizolo za pleasure kudhanira babwi kire bara bonde bombo to mantumiri chio ire nyemo ntromba kuthoma ndaro bombo ndekere no ntu bwa time together tubanyethie mantu mwanya mwanya uroweta na mbere kiri mitandao yetu ya Facebook X na kiri ntito chietu chia thamwanja 730 na 930 thora kiumia kia beta mutembea. Thank you very much. Thank you.